Uyabona lolu daba lama-foreigners, awuyongibuza ungiphalulime, kusazolwa abantu la, kusazoxabana abantu. Isazoya as long as beqhubeka beyiphusha i-movement bethi asikhathali, soyiphusha harder than this. Ngiyakutshela kusazoke kube South Africans against South Africans. Ngoba eqinisweni kuzoba ukuthi njengamanje njengoba kade bekhuluma nje abanye bethena bosisi yekelani laba bantu no zijwayeze kuyimanje ubakhiphe enhlizweni yakho kuyimanje sho ngathi ubaba wengane yakho ngoba soon and very soon sobaxosha thina. Kusazolwa ama-South African versus South Africans whereby ama-South Africans la athi awafuna ama-foreigners futhi engingawafuneni kwama-foreigners abaningi noma engekhona ukuthi bonke banomqondo wokuthi ama-foreigners whether ngisho ungayiproduce i-documentation uthi nje just foreigners akabafuni, unenzondo nama-foreigners, uthatha istress sakhe sendlala sokugejwa amathuba la eMzansi sokuthi impilo yakhe uthola ukuthi uthi uyabuka ngathi ayindawo bese lolo laka elikhiphela kuma-foreigners uthola ukuthi mawuthi uyambuza ukuthi yena amongst ama-problems akhona aswathatheni ama-problems siwabeke la esinawo eMzansi. Ngabe le problem mangathiwa uyayiweya compared lana iyona problem esixakile yini noma kuyiyona problem ebanga inkinga ngempela eseyixakile, uzothola ukuthi ama-problems okuyingempela axakile nakuyingempela ayi-cause yesimo sakhe noma ungasebenzi. Akhona lawo ma-problems akuma-politician kodwa ngeke waqonda ama-politician. Uzoncamela ukudivert ethena asiqaleni ngokukhipha abantu bangaphandle ekhaya kumele ukhiphe kuqala abantu bangaphandle ivakashi bese kuba yima ulwa ney'nkinga zasegcekeni, ukhuluma into engekho. Eminyakeni esikuyo njengamanje ye-democracy over 30 years uke walwa naziphi inkinga, ukwazi ulwa naziphi inkinga ngoba lezi inkinga okhuluma ngazo othi uzolwa nazo mase kuphuma abantu bangaphandle iy'nkinga ey'bevele zikhona awukazi uyi-attempt awukazi uyizame ngisho ukuzilwa, wena uya la ekwehlela ngakhona, uya kulaba aba-weak. That's a problem. Khona inkulumo ekuyakhulunywa ubhuti omdala ubhuti uPhakela Umthakathi. By the way, ubhuti engimthandayo-ke engimhlonipha kakhulu makukhulunywa nje ngesintu ngeculture yamaZulu ngicabanga ukuthi kimina kuwo wonke umuntu omZulu ngichemileke naloya ngobuZulu mawufuna ukubona ngisho ngathiwa kufika abantu baphesheya noma kufika umuntu wakwesinye isizwe ufuna ukwazi ngobuZulu ukuthi bubukeka kanjani, ngingathi mina akaye kubhuti uPhakela Umthakathi. Kodwa khona la enkulumeni yakhe ake wathi yena whether ba-illegal noma ba-legal akusho ukuthi abahambe bonke manje sifuna ukusolve iy'nkinga zethu. Ngasho ukuthi njengamanje lento akayikhulumayo ayikho correct futhi. Kusho ukuthi njengamanje uzolanda ngisho ama-professionals, ulande ngisho abantu ama-investors angama-foreigner la eMzansi uthi phela kumele uset standard noma i-principle ezoba applicable yonke indawo, ngayi ibe partial, ngayi futhi ibe biased, ngayi kube ukuthi uyisebenzisa kubantu abathini. Makuyi-principle it must be principle. Manje mawukuthi nayi investor nangumuntu oyi-professional oweza la eMzansi osisiza kakhulu mhlawumbe udokotela ongalapha ngisho uma wakho, ongalapha ngisho ubaba wakho oyi-specialist kuleso skill leso, uthola ukuthi wena uthi noma illegal la eMzansi akahambe, leso statement nje bese wrong. Kube ileso ukuthi inakho njani bese kuba ukuthi ke
kuzoxabana abantu basemzansi against abantu basemzansi ngoba khona abantu abangakholelwa njengami ekutheni lezi inkinga ze-employment because ama-foreigners. Khona abantu abangakholelwa njengami engifisa ngisho ukube kuyenzeka ngabe ngisho ezikoleni ama-facilities esinawo kuthathwa ngisho befakwe ku-database makukhona abantu bama-foreigners abasebenzisa i-hospital, makukhona iy'ngane zama-foreign ey'ngenile ey'fundayo, kuthathwa u-database bese kuyabuka ukuthi zingakanani. Zingakanani uzothola ukuthi ukuthi-ke leyo nto leyo is true ukuthi abazondelwa ukuthi ba-occupy mhlampe indawo yokufunda, ba-occupy isibhedlela. Mangathiwa mangahlethwa upresident wesizwe salabo bantu ethi okay sharp, malini ibudget engingayikhipha ngiyilethe eSouth Africa for laba bantu manithi inkinga yenu, basically i-budget egcina isebenze kubona avela ayikhiphe uzothini. Kuzocaca futhi after that ukuthi it was never about ukuthi usebenzisa ama-resources akho, yinzondo enzima yokustrikwa inhlupheko yokuthi izinto mayingahambi ugcine uye la obona ukuthi okuwiki ngakhona. Ngokwenze njalo nje already uzenza uhlupheke kakhulu ngoba uyoqonda kwi-direction lakho ni-problem yakhe engaveli khona. Already so wrong. Ayiveli lapho i-problem yakho kodwa into ezogcina yenzeke kuzoxabana South Africans against South Africans whereby khona nje abantu abanemiqasho ewu-20 abantu abawu-17 lapho ama-foreigners agcwalisa imiqasho yabo. Mawuke the day sebekhishwa uzorealize manje ukuthi ngeke phela bese abanye abanemali bazobribe zona lezi ikhondla ezihola abantu phambili ukuthi awahamba bebribe zona bemnyeke lo muntu onama-foreign bexosha amanye ama-foreigner angeze ubribelwa umuntu. That is how abantu abamnyama ba-operator ngakhona bazokwenza njalo. Kube ey'tolo ngihamba amadolobha amaningi kabi ngoba de ngiyilike eNomelmont ngirealizile onke amadolobha kuqashe iy'tolo ey'ningi iqashe abantu amaSulumane. Mina ngonyaka odlule ngeke ngafuna ukuqasha esinye isitolo, bangifuna ama-bank statement, financial statement, financial projection, bangifuna zonke izinto ngayikhipha basebethena ubangani no-Absa, sibona lana u-Absa bla bla bla, nemoto i-truck engayithatha kwa-Absa sahubhana ngabameli nabo ngaleyo truck, bangirejectela lokho ukuthi mina angikhokhela u-Absa bla bla bla, bangireject. Ngiyabuza-ke i-question, ngabe ba-aplaye into abayi-aplaya konke ngisho lama-foreigners bathi wena ma umuntu wala eMzansi mawuthi uyangena bazothi bafuna lezo zinto kodwa uyibuze agcwala kanjani amaSulumane, uzothola ukuthi nabaphathi mall, abantu abaphethe ama-mall ngisho ama-mall amakhulu sebarealize ukuthi ma ufuna ukungabi ney'nkinga kwi-mall yakho, imali ingene one way, ungabi nongena phuma default kuma-installment kuma-rent, landa umuntu wangaphandle oza futhi o-serious ngalento azoyenza. Lento uzothola ukuthi ngisho usuthi uxosha abantu bangaphandle, you are going to tamper with the interest even yabantu o-businessmen nabanikazi bama-mall nabanikazi bama-development e-society. And then bese yaqala lento ingabe isalunga, nixabane nodwa kube khona ababulalana bodwa asebebizwa ngamambuka ekusemele bedutshulele lokho ukuthi they are now pursuing interest against le agenda yokuthi ama-foreigners awahambe. So kuningi ekuzokwenzeka la kwi-country ma ukuthi kuyaqhubeka kwenziwa lezi ngendlela engahlelekile. Bantu abamnyama cingani indlela ehlelekile
yobuholi benu ubuholi benu buthini sikhulumile isilo sangayisho leyo nto no government akayisho leyo nto nane frustration yeminyango yala eMzansi noma yobuholi bala eMzansi okumele kungabe kusiza abantu ezintweni zonke abakhala ngazo abantu begcine beyilida bona bezenzela bona benza izinto ezomsangano ezingayenzi sense ukube kuya ngami umuntu osebenzisa leli gama elithi ikwerekwere ngabe kuba i-criminal case just to use that word elithi omunye umuntu uyikwerekwere ukube kuya ngami ngabe leyo nto ngoba according to my understanding iyayifanela nomuntu obiza omunye ngekafere iyayifanela nomuntu obiza omunye umuntu ngekafere ukuthi njengamanje njengendlela ayichaza ngayo lo sisi uthi yena ukuthi phela ngesizulu ukuthi ikwerekwere kusho ukuthi umuntu okwerezayo engingamuso uzubuza lo baba lokuthi yini indaba ungaqashwanga ngakini ngoba ngikuzwa mina apparently lo baba uqhamuka eLimpopo uthi why ungaqashwanga ngakini ngoba ngikuzwa mina ngumZulu kuye kutheni kumalema wayikhuluma iqiniso wayikhuluma lento in advance ukuthi ayigcini ekutheni nikuxoshwe abantu bangaphandle bazoxosha abantu bangaphandle kodwa for the fact ukuthi eyinkingeni zenu noma eyinkingeni zakho kwakungeyona iproblem abantu bangaphandle diagnose wrong u-identifya iproblem la engekho ngakhona izovela ngokuthi bethi sebehambile still usene problem bese uyashifta lapho uphinde uthi yena kumuntu waseLimpopo ufunani la noma nithena empeleni lana into eyenza ukuthi singayitholi imisebenzi ilaba abantu baseLimpopo ilaba abantu baseNorthwest ilaba abantu baseGauteng ilaba abantu baseCape Town ilaba abantu baseFree State izogciniye lapho and then remember lapho izobe isekumuntu wase-South Africa against umuntu wase-South Africa ngenxa yokuthi people they fail uku-identifya iy'nkinga zabo lapho ey'khona abantu ziningi izinto angazi ukuthi bawasabani lama-politician ziningi izinto komasipala ungawatholi nalamakwerekwere abawashoyo komasipala uthi uyeza nakumabhizinisi awuwatholi lama-foreigner abawashoyo ama-foreigner la abawashoyo abantu abayigundela amakhanda wathi abantu ababasebenzisa ngisho bakhe izindlu emzini yabo abantu ababaqashise ngisho emqashweni yabo abayakhile kodwa abantu mase beswela imisebenzi noma behlulwa begqilazwa i-corruption yama-politician bese bediagnose wrong besabe ukuya straight kuma-politician yonke lembhiyozo kube iya nje straight la kumele ngabe iya khona ngabe wonke umuntu uyayisupporta lento amaZulu ngoba eviva kanjena nje mangahle ngibuza umbuzo itheni inkosi yakwaZulu ngalolu daba itheni inkosi yamaZulu ngalolu daba utheni ugovernment ngalolu daba yonke leadership esinayo la eMzansi ama-structures leadership esinayo ayikho evumelana nani nani kumele niyibuze ukuthi why kungabibikho evumelana nani i-leadership inkosi yamaZulu bekulindele ukuthi
na inkosi ivele ithi hayi ayikhali, kodwa ayikazi kusho lokho inkosi. No government kwakulindela ukuthi exoshe wonke amasipothe onke ama-foreign, kodwa akaze akwenze lokho. Abantu bamthuka ugovernment, bathuka i-ANC, kodwa ngeke bayithuka inkosi yamaZulu kulokho. Mina-ke into engihlale nginenkinga nayo ukuba biased kwabantu. Uyabona ukuba biased kwabantu, ayikho mina into engingayitoyiza nomuntu noma engingayenza nomuntu o-biased. Othi malithi asenzeni ukuthi sixoshe bonke noma sifeyilise wonke umuntu othole less than 50%. Umuntu o-bias khona kabayekayo abathole o-30, kodwa still uthi laba hayi laba. Manje-ke thina-ke as-operate kanjalo. Kumele abantu ubaweye endaweni eyodwa ngeprinciple eyi-1. So ngisiphoxeka kakhulu nje masibuka lezi zinto ezinjengalezi ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu njengamanje angazi nokwabuZulu lokho ukuthi kuyini, into enkulu yini kuspecially ngani ubuZulu ukuthi umuntu uzoma nje ebe proud ukuthi yena angiku-understand for the fact ukuthi angiku-understand language yakho, therefore uyikwerekwere. So uyabona ukuthi senkulu inkinga abantu abasenayo ngalezi zinto lezi. Le nto-ke njenga exactly like abantu uzofika uxoshwe i-racism, usho ukuthi hayi abelunga ngibafuni, unibe ngabantu nonke, mase ningabantu uphinde uze kuma-tribe, hayi lo muntu uMsuthu mina ngumZulu, uphinde ubekwe namaZulu, mayesewodwa amaZulu sebukubodwa bathi hayi lo lona uyinakhunjani, lona uyithongo, ukhipha abahlala kuleyo party yaseZululand ababizwa ngamathongo, ubabeke bodwa-ke laba bathi baqhamuke abawona amathongo abona. Mase bebodwa futhi sekuyiswa ngey'godi, wena uqhamuka kusiphi isigodi, wena uqhamuka kusiphi isigodi, ubabeke esigodini esisodwa. Uma usubabeke esigodini esisodwa sebeyaqala manje baya ngokuthi iziphi iy'bongo, ungasiphi isibongo, ubabeke esibongweni esisodwa. Uma usubabeke esibongweni esisodwa sebengena ey'ndlini ukuthi wena ukwayiphi indlu, wena ungayiphi indlu, ubabeke endlini eyodwa ama-sibling odwa aqale funa mase bengama-sibling bethi wena awuzalwa wafika nomama, it's my half sister, my half brother. Ubabeke umama oyedwa ubaba oyedwa, beqale manje befike kuma-differences abo. Thola ukuthi umama oyedwa ubaba oyedwa kodwa bakhona ukuhlala ngisho endlini eyodwa, banama-differences. Ingoba vele leyo nkinga kusho ukuthi inkinga isuke ingekho lawo lokhu uyicinga khona, uthi yena abantu umuntu kumele umsuse, kumele umzonde ngokuthi akayona lento oyiyo. Isuke ingekho inkinga lapho. Inkinga isuke ikwi-understanding yakhe, isengqondweni yakho ukuthi mawubuka abanye abantu abangafani nawe noma abangekho kwi-privilege okuyo noma abangekho ezingeni okulo, ubabuka kanjani. Ilaphi i-problem. So abantu la eMzansi kusazo-ke abantu basazogcwala amajele la eMzansi, ngoba for the fact ukuthi ugovernment awunisizi kulento, usazobona baningi abazomoshakelelwe i-future yabo ngokuthi usegxishelene nge-hatred. Othola ukuthi uzoyenza njani udaba olungalungiswa abaholi, uzowenza njani? Qala iqembu lakho noma uqale uzoyenza njani into ephikiswa abaholi okuyibona baphethe le country ukuthi nifisa ukuyixoshela nina ama-foreigners, nifisa ukubashaya, ngikhuluma yonke into. Uzoyenza njani leyo nto? Ngoba yonke into ozoyihubha lapho uyihubhela nje ijele, ayikho into ozosizakala ngayo. So bantu abamnyama ngeke asisho thina ukuthi sifavor ama-foreigners or something, but fundani ukwenza izinto ngendlela okuyiyo.